Pilli. Da, Enike Pilli. Jaa. Tere Enike, kus sa oled? Siin. On siis meil kõrgema usuteadusliku seminari rektor ja Baptisti Liidu siis vanemate kogu liige. Juhatuse liige, juhatuse liige. Yeah. Да, Эники верит в следующее поколение, и для нее большая такая задача и большое такое вот стремление к тому, чтобы взращивать новых лидеров, и для этого она делает все возможное. Yeah. On näha, et Einik usub järgmisesse põlvkonda ja ta aitab tõesti esile tuua järgmistel juhtidel ja nii äge näha neid esile kasvamas. Да, для меня было интересно узнать о том, что метафоры о жизни, метафоры о Царстве Божьем и также джаз всегда рядом с ней. Fun fact on veel see, et Einike suudab leida elu ja koguduse metafoore tihti läbi jazzmuusika, nii et tere tulemast Einike. Tere minu poolt ka. Приветствую от меня тоже. Millest räägib keskealine, kui tal palutakse rääkida tulevikust? О чем должна говорить женщина среднего возраста, когда ее просят говорить о будущем? Otse loomulikult räägib ta julgetest ja jumalakartlikest noortest. Конечно, она будет говорить о храбрых молодых людях, которые боятся Бога. Ma tahan tänase sõnumi pühendada kahele noorele inimesele. Я хочу посвятить свой сегодняшний доклад двум молодым девушкам. Ilma nendeta me ilmselt täna isegi ei oleks siin. Без них мы бы сегодня здесь не собрались. Nad tulid meie EKP Liidu korraldatud noortejuhtide programmi Futurum, ilma et nad tunneksid üksteist ega kedagi sealt grupist. Они участвовали в проекте семинарии Futurum, но они не знали никого там и даже не знали друг друга. Üks neist on öelnud mulle pärast, et ta oskas 2 eestikeelset sõna. Одна из них сказала мне после, что она знала 2 слова по-эстонски. Need olid vist Jeesus ja Aamen. Это Иисус и Аминь. Ja kui ta oleks saanud, siis ta oleks sealt esimesel korral ära jooksnud, sest see oli nii hirmus. И если бы она смогла, то она бы вот на первой встрече этой программы она бы убежала. Aga me olime keset metsa ja ta oli minu auto peal. Но, к сожалению, мы были в лесу, и она приехала туда на моей машине. Teine tüdruk oskas eesti keelt natuke paremini, aga kui me viimase lõunasöögi sõime, siis tal oli raske süüa, sest midagi oli väga tema südamel. И вторая девочка, она говорила по-эстонски немножко лучше. И когда мы с ней вместе на последней встрече обедали, то ей было сложно есть, потому что ей было так тяжело на сердце. Aga ometi loodi selle kursuse ajal nende 2 noore vene keelt kõneleva naise südames unistus sellest, mida me täna kogeme. Но вот в течение этой программы в сердцах этих 2 девушек родилась эта мечта, которую мы сегодня воплощаем. Ja täna ma tahan, et me teeme aplausi Adelile ja Rebekale. Aitäh teile! Я хочу, чтобы вы аплодировали Аделе и Ребекке. Teate, tuleviku loomine ei olegi kunagi kerge. Знаете, создавать будущее никогда не бывает просто. See on riskide võtmine, raskuste ületamine ja kõige selle keskel Jumala usaldamine. Мы должны преодолевать проблемы, мы должны рисковать, и мы должны доверять Богу. Ja kui me loeme Piiblit, isegi kui me loeme Vana Testamenti, mis on vahel natuke keerulisem, siis me leiame sealt ka selliseid lugusid. И если мы читаем Библию, даже Ветхий Завет, который может иногда казаться немножко сложнее, то мы тоже там находим такие истории. Nende lugude keskel tõusevad esile kangelased, kes toetuvad Jumalale ja ometigi ei tõuse nad esile üksi, vaid koos teistega. И в этих историях мы находим героев, которые доверяют Богу, и они одерживают победу в одиночку. Piibli Vana Testamendi ühes raamatus on kirjas tõeline põnevuslugu. В одной книге Ветхого Завета записана очень интересная история. Seal päästetakse terve rahvas kindlast genotsiidist ja antakse neile tulevik. Целый народ спасают от геноцида и им дарят будущее. Selle loo keskmes on üks orvuks jäänud noor tüdruk, kellest on saanud kuninganna. И среди этой истории, главной героиней этой истории, это молодая девушка, которая оказалась в рабстве и потом стала царицей. Teda on üles kasvatanud ta sugulane, kelle nimi on Mordokai.
И ее воспитывал ее родственник Мардахей. Ester, kellest me räägime, ja Mordokai, tema kasuisa, kuuluvad Pärsia hiigelsuurde kuningriiki vangi viidud Iisraeli rahva hulka. Эсфир и Мардахей относятся к израильскому народу, который взяли в рабство. Ümberringi on paganlik ja tegelikult vägivaldne kontekst ja sellepärast Mordokai varjab ka oma rahvust ja soovitab Estrilgi seda teha. Их окружает злой народ и насилие, и поэтому Мардахей пытается сохранить свою национальность и пытается это передать Эсфир тоже. Kuni tuleb esile kuri ja paheline vürst, keda kuningas tõstab teistest vürstidest kõrgemale. Пока не появляется царь, которого царь ставит выше других царей. Ja kes kaupleb omale kuningalt välja õiguse, et kõik peavad tema ees kummardama. Ta nimi on Haaman. И его зовут Хаман, и он добивается того, чтобы царь подписал закон, который заставляет всех ему поклоняться. Ja seda Mordokai teha enam ei saa. И этого Мардахей делать уже больше не может. Ja peale seda hakkab Haaman teda taga kiusama. И Хаман начинает его преследовать. Ja mitte ainult Haaman Mordokaid, vaid ta lubab hukata kogu juudi rahva, kogu Pärsia suures kuningriigis. Но Хаман не преследует только Мардахея, он начинает преследовать весь израильский народ. Ja seda võib pidada terveks impeeriumiks, sest Piibel ütleb, et see ulatus Indiast Etioopiani ja seda oli kokku 127 maal. See oli globaalne kaos. Но это не было только в одной земле, это было по всей империи, которая длилась от Индии до Эфиопии, и там было всего 127 земель. Selles Estri raamatus jutustatud loos, mida ma ei jõua täna ümber rääkida, В истории Эсфир, которую мы сегодня не успеем полностью пройти, on 2 joont, mis korraga jooksevad. идет как две линии. Natuke nagu Erki täna alguses rääkis, et me elame maailmas, mis läheb kurjemaks ja püüame siin teha midagi paremaks. Как Ерки говорит, мы живем в мире, который становится все хуже, но мы пытаемся сделать что-то хорошее. Ühelt poolt on siin kurjade ja suurushullustuses kohalike valitsejate plaanid, mida isegi kohati absurdselt liialdatuna kujutatakse. Kurjad plaanid kohalikel valitsejatel. И у местных правителей есть очень злые планы, которые они все время воплощают. Ja teiselt poolt on siin julge eneseohverduse ja tarkuse joon, mida esindavad Mordokai ja Ester. И с другой стороны, Мардахей и Эсфир представляют храбрую, хорошую сторону, которая готова принести себя в жертву. Ja need jõujooned on täiesti ebavõrdsed. Esimestel on võim ja õigus ja teistel on Jumal ja üksteise tugi. И они стоят на совершенно неравных уровнях. У власти есть вся власть, и у другого народа нет ничего. See lugu rullub lahti, kui me loeme Estri raamatut. И эта история начинается, когда мы начинаем читать книгу Эсфир. Mordokai saadab kuningakojas olevale Estrile sõna, mis on juhtunud. Мардахей отправляет Эсфир послание о том, что произошло. Ja selle juurde käis ka see, et see kurimees Haaman ostis ära kuninga meeletu varanduse eest. Piibel ütleb, et seal oli 10 000 talenti. И в этом послании еще написано, что Хаман купил за богатство царя за 1000 серебряников. Seda võrreldi selle aja Pärsia kuningriigi 2/3 aasta tuluga. Это можно сравнить с современным персидским государством. Это 2/3 их ежегодного дохода. Ja kuningas annabki välja käsu kogu impeeriumis juutide surmamiseks ja kinnitab selle oma pitseri sõrmusega. И тогда царь издает приказ убить весь израильский народ и подтверждает это своей печатью тоже. Ja käskjalad kihutavad välja igasse impeeriumi otsa. И этот приказ должны исполнить во всей империи. Selles kurjas ja pahelises jõukatsumises seisab Jumala rahvas oma tuleviku eest. И вот в этом расколотом мире перед этим сильным государством стоит Божий народ перед своим будущим.
Mordokai korraldab tõeliselt dramaatilise hädakaebuse keset linnaväljakut, tõmbab oma riided lõhki, paneb kotiriided selga ja karjub, et viidaks sõnum Estrile, mis on juhtunud. Мордехей проводит такой очень сильный протест посреди города. Он раздирает свою одежду, надевает на себя мешки и очень громко кричит. Aga kui Mordokai palub Estril minna kuninga kotta, ei ole see üldse lihtne. Но когда он просит у Эсфирь прийти к царю, это совсем непросто. Ester teab, et kui ta läheb kutsumata kuninga kotta ja kuningas ei näita talle oma kuldotsaga kepikesega, siis ta surmatakse. Если Эсфирь придет к царю без приглашения, и царь не покажет на нее своим жезлом, то ее убьют. Ja korraks ta kahtleb. И на секунду она сомневается. Aga Mordokai saadab talle sõna, ära mõtle, et sa kuningakojas pääsed paremini kui kõik muud juudid. Ja kes teab, kas ei olegi just selle asja pärast sa pääsenud kuninglikku seisusesse. Но Мордехей говорит ей, что не думай, что ты лучше, чем другие, или избежишь этой судьбы, отличия от других. И кто знает, не для такого ли ты создана, не для такого ли ты времени. Mordokai on järele andmatu ja tegelikult Ester on tõepoolest nende ainus lootus. Мордехей не сдавался, и действительно Эсфирь была его последней надеждой. Ja siis teeb Ester midagi, mis on nagu ootamatu selles raamatus, kus kordagi tegelikult Jumala nime ei nimetata. И тогда Эсфирь делает что-то интересное, особенно учитывая, что в этой книге ни разу не упоминается Божье имя. Ta laseb kokku kutsuda kõik Suusanis elavad juudid ja neil palvetada ja paastuda 3 päeva, enne kui ta kuninga ette läheb. Она призывает всех евреев 3 дня молиться и поститься. Ja lubab, et teeb seda oma teenijatega ise ka. И сама обещает, что она тоже это сделает. Ja siis ta ütleb, siis ma lähen kuninga juurde ja kui ma hukkun, siis ma hukkun. И тогда она говорит, что тогда я пойду к царю, и потом я пойду к царю, хотя это против закона, и если погибну, погибну. Ja siis ta läheb. И потом она идет. Ja kuningas näitab oma kepikesega ja ta jääb ellu. И царь указывает на нее своим жезлом. Selles loos ta läheb veel teist korda ka kogu oma rahva eest paluma ja juhtub sama. Kuningas näitab kepikesega ja Ester jääb ellu. В этой истории это то же самое происходит второй раз, и она, когда она снова идет молить царя о своем народе. Selles loos tekib dramaatiline pööre. В этой истории происходит очень большой переворот. See, mida kuri Haaman oli planeerinud juudi rahvale, juhtub talle endale. То, что злой Хаман запланировал для еврейского народа, происходит с ним самим. Ja see võllapuu, mille Haaman oli ehitanud Mordokaile, saab tema enda viimaseks lõpuks. И он заканчивает на том посте, которым он повелел Мордехею, он дал Мордехею построить. Ja enesekeskse võimutahte huumor isegi selles tekstis on selles, et see võllapuu on 25 meetri kõrgune. И этот юмор в какой-то смысле этой истории заключается в том, что этот пост, он весь... это висельница. Mis tähendab, et see 25-метровая. Mis tähendas, et see paistis üle terve linna. Это значит, что ее было видно отовсюду в городе. Ta plaanis häbistada Jumala järgijat, aga sai ise häbistatud. Он хотел унизить весь Божий народ, но вместо этого унизили его. Lugu läheb edasi ja lõpeb nii, et juutidel saabub rahu aastateks ja tapmiskäsk tühistatakse. История заканчивается тем, что этот закон отменяется, и еврейский народ живет хорошо много лет после этого. Tulevik on päästetud. Будущее спасено. Ma tahan tuua siit loost välja mõned õppetunnid, mida me saame täna endaga kaasa võtta. Я хочу вынести некоторые выводы из этой истории. See on nüüd meile, kes me oleme Erkiga ühevanused ja teised sama vanad. Это скорее для тех, кто такого же возраста, что я и Эрки. Alati tasub panustada noortesse. Всегда стоит вкладываться в молодежь. Sest nemad saavad tulevikus rollid, mis meie kõikide käekäiku mõjutavad. Потому что они получат те роли, которые очень сильно повлияют на наше будущее.
oleme need Mordokaid, kes mõjutavad noori nii, et kui nad saavad vastutava rolli, siis nad käituvad nii, nagu selles loos Ester. Будем как Мордехей и будем относиться к нашим молодым, как он относился к Эсфире, что когда они попадут в ситуацию, где они должны отвечать, они смогут с этим справиться. Ja teate, mina olen oma rollis ka sellepärast, et üks Vene piirkonna juht kuulis Jumala häält. И я сейчас в моей роли, потому что один лидер, один пастор услышал голос Бога. Teine, mida Mordokai ütleb Estrile, ütleb, et kes teab, kas sa ei olegi just selle pärast saanud kuninglikku seisusesse. Второе, что Мордехей говорит Эсфирь, кто знает, не для такого ли времени ты? Jumal juba planeerib tulevikku. Бог уже планирует будущее. Ta saadab inimesi ette eri kohtadesse valmistama Jumala teed. Он направляет людей в разные места, чтобы готовить вот этот путь Божий. Ja vahepeal, kui me oleme kuskil ja küsime, miks ma siin olen, И иногда, когда мы где-то находимся и спрашиваем, почему я здесь, teate, ma võin teile öelda oma elukogemusest, kui me vaatame tagasi, siis me saame aru, et Jumal juba valmistas meid millegi jaoks. и я могу сказать, что из своего опыта, когда мы оглядываемся назад, мы понимаем, что Бог нас к чему-то готовил. Kolmas õppetund, mida see lugu esile toob, on, et kogukonna palve ja paastutugi on kõikides võitlustes täiesti asendamatu. И третий урок, который мы можем вынести, это то, что общая молитва и пост – это сильнее всего остального. Ükski tulevikuvõit ei tule ilma kogukonna palveta. Ни одна победа церкви не придет без молитвы и поста. Ja ma usun, et kui me täna koos veel palvetame, siis me palvetame ka selle rahvusvahelise kogukonnana meie ühise tuleviku eest. И я верю, что когда мы сегодня здесь молимся, то мы также молимся за наше будущее, как такое международное, межнациональное сообщество. Aga Estri lugu räägib meile ka sellest, et tulevikul on kallis hind. Но история Эсфирь показывает нам, что у будущего есть очень высокая цена. See on võitlus elu ja surma peale. Это соревнование на жизнь и на смерть. Ja see võit sõltub sellest, kas me usaldame Jumalat. И эта победа зависит от того, доверяем ли мы Богу. Omamoodi on see noor kuninganna ka ettekuulutus Kristuse ennast andvast armastusest meie vastu. В какой-то мере эта молодая девушка предсказание или символ Христа. Jeesus on meie eest oma elu andnud ja kutsub meid samamoodi elama. Иисус отдал свою жизнь за нас и призывает нас делать то же самое. Ohverdama seda, mis meil on kallis ja panema oma elu ohtu teiste pärast. Жертвовать тем, что нам дорого, и ставить нашу жизнь под угрозу ради других. See lugu, mida ma jutustasin, räägib meile ka veel sellest, et mitte ühtegi suurt võitlust ei võideta üksi. Эта история также показывает нам, что ни одну победу никто не достигает в одиночке. Mina ka ei saa täna ilma Rebekata hakkama. Я сегодня тоже не справлюсь без Ребекки. Aga selles loos on Mordokai ja Ester ja juudid üle suure impeeriumi. Но в этой истории есть Мордехей и Эсфирь и евреи по всей стране, Kes hoiavad kokku ja toetavad üksteist. которые действуют вместе и поддерживают друг друга. Muide, sellel kurjal Haamanil on oma tugigrupp. И у Хамана тоже есть своя группа поддержки. Need õhutavadki seda suurt võllast ehitama, kuhu pärast Haaman puuakse. Они очень быстро сбегают, когда у Хамана начинает дела идти плохо. Kogukonda tuleb valida. Нужно хорошо и тщательно выбирать свою церковь. Ja viimaks on selles loos Jumal kogu aeg kohal. И последнее, это то, что на протяжении этой истории Бог всегда присутствует. Ei ole võimalik ebavõrdses võitluses paganliku ja kurja maailma vastu võita ilma Jumala abita. Невозможно победить злой мир без Бога. Tulevik on võimalik ainult koos Jumalaga, nagu täna on juba öeldud. Будущее возможно только с Богом. Aga nüüd on viimane aeg tulla tänapäeva.
Но теперь как раз время вернуться в наше настоящее, сегодняшнее. kui ma täna teid siin vaatan ja kui ma mõtlen Eestimaale ja kogudustele, Когда я смотрю на всех вас, и когда я думаю о Эстонии и всех церквях, siis ükskõik millist keelt me keegi räägime, me oleme üks Jumala rahvas. тогда неважно, на каком языке мы разговариваем, мы все один Божий народ. Mul on nii hea meel näha nii palju noori juhte esile tulemas. Я очень рада видеть очень много молодых лидеров. Mul on nii hea meel, et meie seminari kursustele on jõudmas Vene koguduste inimesed. Мне очень приятно, что в нашу семинарию доходят и люди и молодые из русскоговорящих церквей. Vestlesin 2 päeva tagasi ühe Vene koguduse inimesega, kes aeglaselt eestikeelseid sõnu ritta pani. Пару дней назад я разговаривала с человеком из русскоговорящей церкви, который медленно собирал эстонские слова, предложения. Ja ta ütles, ma tahan kõik kodutööd ka eesti keeles kirjutada, ma tahan eesti keele selgeks saada. Он мне сказал, что я хочу все домашние задания писать на эстонском, чтобы выучить эстонский. Tulevik on juba alanud. Будущее уже началось. Aga vahel olen ma murelik ka. Но иногда я волнуюсь. Me oleme võitluses, mis ei ole kerge ega tasavägine. Мы в борьбе, которая сложная. Ja võib öelda, et meie tulevik ei ole enesestmõistetav. И можно сказать, что наше будущее, оно не само собой не разумеется. Ma tunnistan, et minu elus on ka neid hetki ja viimasel ajal ka on mõned olnud. Я признаю, что в моей жизни тоже были такие моменты, и в последнее время тоже. Kus ma küsin, kas kõik pingutused on olnud mõttetud? Где я задаю себе вопрос, было ли это все напрасно, все эти старания. Aga nendel hetkedel ma meenutan endale alati 2 asja. Но в эти моменты я люблю вспоминать 2 вещи. Ja ütlen oma noortele sõpradele ka, kui nemad ka õnnetud on. И я это говорю своим друзьям, когда им тяжело. Üks on see, et Jumal on hea. Первое то, это что Бог хороший. Ja teine on see, et me ei ole üksi. И второе, это то, что мы не одиноки. Ja teate, see on täiesti võitmatu kombinatsioon. И это просто несравненная комбинация. Sellepärast on meil tulevik. Поэтому у нас есть будущее. Aitäh! Спасибо.